ini harus dilestarikan kembali. Ayo kita jaga kebersihan agar pantai kita menjadi bersih dan nyaman ya berenang. Sampah kawan. Gas sejak pula le gas. Kita cari-cari sampah di Jombang. Kita kabur. Ada ikan besar. Buang sampah pada tempatnya, kawan. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Kita dapat barang kelima. Guys, kita dapat barang kelima. Belangga ya. Kita lihat apa yang dicari dia. Sepertinya sampah di sana, ataupun ikan besar yang datang ke sini. Ternyata hiu besar, kawan-kawan. Lihat di sana. Oh sampah rinso ternyata. Sampah rinso, kawan-kawan. Ini dari Unilever nih, guys. Ini harus dikembalikan ke Uni Amerika. Guys, kita ada buang sampah. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي الفداء أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي الفداء. Ya lihat kita merwati santri. Jangan lupa subscribe di bawah. Di komen dan sarannya. Ini harus dilestarikan kembali. Ayo kita jaga kebersihan agar pantai kita menjadi bersih dan nyaman ya berenang. Mari sama-sama kita jaga. Sekian untuk pagi ini, kami mau berenang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي
المنى عيني ترجو أن تراكم في